twagiye nadushira amafoto rutayizamu ejo perezida top score ari ku gitangazamakuru cy'igihugu yaravuze ati tuzazana umwe muri ba top scorer batatu ba Nigeria twasanze abatsinze ibitego abo batatu banganye ibitego batsinze harimo mbawoma wanegukanye imodoka mwita Victor Mbawoma ikipe y'igihugu na Nigeria mbona yambaye jezi ya Oni iyi ikipe y'igihugu ya Cana ariko niyakinira ndi kuvuga ni ariko nuko nyine wenyine yari yambaye yanire nibwo ikipe y'igihugu ya Cana abanzamo Rutayizamu w'urukuta Rayon Sport barimo kumvikana n'uwitwa Godwin Obaje Odibo Obaje nagira ngo mukwibutse urashaka kuzana bya Odibo kuyose umuntu isoko ryo muri Nigeria yagarutse aho yabaye kuvuga ngo baragendera Elijah yabarazana watsinze Nigeria ibitego ibyo yakoze byivugire Godwin ko nabonye muri hatari Obaje rero ibyo ni ibihe Godwin Obaje umwaka w'imikino atsinze ibitego 12 mu mikino 33 akaba yarakurikiye muri Rayon Sport ufite ibitego byinshi na Asman ufite 9 birindwa ahubwo champion muri champion cyo gushize mu cyamahoro nabonye hari ufite 9 ra muri graphic ya Rwanda Premier League biza babishize ibitego by'abakiyi ba Rayon Sport batsinze ibyo birebe uyu mugabo uyu mwaka w'imikino atsinze ibitego 14 mu mikino 33 yakinaga ikipe yitwa Enugu Rangers harya kapiteni wa Enugu Rangers si wa mutara mwaje muri AP mwita Kidiebe ko connection shaka ko yarazitanze akaba yakinaga ikipe ya Enugu Rangers afite imyaka 29 n'umusentro forward n'umwataka nyine umwataka center forward ubwo n'umwataka uyu mwaka w'imikino atsinze ibitego 14 atanga assist 2 imyaka ya 30 yayuzuza neza arayirengeje ubwo yarayujuje nyine mu kwa gatatu sibutse ryari yarayirengeje 9 tangere ko ne 3 zo kwa 12 zazagera bone kandi mbona hano bambwira ko yavutse 12 z'ukwa gatatu yarayujuje urumva ni Rutayizamu wanyeganyije incundura tego 12 amakipe yagiye acamo ko ni menshi yabanjije wa muri Nigeria kipe yitwa Wiki Tourist ajya mu kipe yitwa Trachin ni mu Barabu ajya mu asubira muri Wiki Tourist ajya muri Efenyi Aban ajya muri Plateau United muri Nigeria barayizi arongera arasohoka ajya muri Algeria ajya mu kipe yitwa Kairumu avayo asubira muri Abia Warriors muri Nigeria wabo avamo ajya muri Ethiopia kipe yitwa Sidam Buna avayo arongera agakora muri Rangers ajya muri Oman guhahirayo 2024-2025 nabwo nibyakunda muri Oman Club aragaruka aburamo ikipe ariko ubu yakinaga ikipe yitwa Enugu Rangers Enugu Rangers baranje kumvikana bari mu biganiro myaka 30 rwose mu byangombwa bye niyo yanditse yitwa Godwin Obaje kandi arizo amaze kuvuga yatsinze ibitego 14 muri champion apana se zimwe ndavuga sizo ziri zabana urumva yagiye ajya mu makipe menshi cyane atandukanye menshi kwa n'amakipe menshi agiye ubwo makipe urebye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muri kariyeri rwose yahinduye amakipe 10 agenda azatakira kenshi akaba yaragiye agenda ari free agent uretse igihe yagurwaga n'ino kipe yo muri Algeria $100,000 Algeria
ikipe ya GS Karwan. Ubwo bavuga ko kuri Bale ubona ko rihenze ni ariko reko imyaka agezemo ntabwo ari yo guhenda nanone ntabwo yabahenze ko niba bivuga ko kuri transfer market bivuga ko ashobora kugura hagati $100 ariko none ugera yakira kiri muzima akiri nyina gifite imyaka yiwe. Ari umuntu ugize gutanga igitekerezo ari umuntu ugize gutanga igitekerezo ndumva ari dukuze ati bene abantu bakoraga ati n'uwo mwataka kumuzana byaba ari byiza ariko iyo banongera no kuvuza umuntu witwa Farenganya agakira neza yemeye kongera amasezerano. Ariko rero amakuru numvishe nuko ibiganiro bihari byaranze se yarabyanze ninde wabyanze hagati yabo barabyanze muri dete technique yarabishakaga ko yagumamo ntago bikunda ariko abayobozi bazatereka uyu muntu nango umwataka rero kuri imyaka ashobora guturuka ari akaza akabikunda ariko nsigaye ngira impungenge ku bataka b'imyaka mike bava muri Nigeria baza cyane cyane muri Afrika. Imyaka mike cyane imyaka mike kuko umwataka w'imyaka mikeya aba ari umuhanga yakaba ari umuntu ushaka n'amakipe y'Umwana watsinze ibitego w'imyaka 19 watsinze ibitego Umwana yavuze Mehdi Biteri wa shampiyona ya Nigeria Mbawoma dusanga na polisi barimo baragorana kugira ngo bamwicire amafaranga baciye ko polisi yiciye $80,000 ibihumbi $80,000 kumurekirita ariko arayamerita Mbawoma mbona muri uyu mukinnyi umwaka ushize yari yatsinze igitego kimwe Jene bamubwira ngo mubwire statistique imikino 11 yakinnye zerekana barimo baramba mwakwisese nabona ko yari yabuze ikipe ubwo yakinnye imikino mikeya nishoga yabonye imikino mikeya ariko yakinnye 11 yonyine kintu watamagana 879 atsinda mu gitego kimwe n'abakinnyi b'abagaridi ariko ubundi baho gake ku mukinnyi watarabura ikipe none kuva mu bihugu nkabiri mani kurumva sho gusanga yaravuyemo hagati asanga shampiyona yabigeze oya cyaba cyiza wenda ubwo niba baramuscouting ko nkamba Oma ejo bundi babonye narebe Mbawoma bimushakingire abona imodoka yahawe president wa equipe yabo yaramubwiye ati nutsinda Remo Stars ni Mehdi Biteri uzatsinda ibitego byinshi uzantsinda ibitego byinshi muri club yanjye zamuhemba Mbawoma yashize file Fazare ubwayo polisi iramushaka ayici $35,000 agaciro kikubye amaze kuba Fazare Mehdi Biteri yazamura agaciro ubu ni 50 kandi ngubwira ngo araca 80 manager we ni nuza ni uyu wamukora yitwa nde Musoni Prote niwe manager we burya se kandi mbikunganize mbikwereka kugira ngo utaza kunywa n'ifite ibibazo none se Mbawoma 80 ntawaye amana we mu Rwanda imyaka amaze kugenda nawagira imvune we ngiye cyonzi cyo ikintu gihari ebengibi emavuze ndi Rayon Sport cyangwa se izindi kipe nakwemera gushora kuri Farenganya